Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas and Manja. Now we at Flower Girl Cafe Sanway-Chio for the and public disaster ceremony of Little Sri Kandi and Malaysia and also Sri Kandi Malaysia 2026 edition. Beside of me, we have the founder of Dream World Management and also the organizer of Little Sri Kandi Malaysia and also Sri Kandi Malaysia 2026 itself. Yeah, none other than Mrs. Wawa Zui. How are you, gorgeous? Yeah, I'm good. How are you, Raul? I'm so fine. Okay, so maybe you can share with us how do you feel right now after finish the session ceremony, both latest Sri Kandi and also Sri Kandi Malaysia. Okay, I feel so honored. It's good for today and then happy. Seronok sebab tahun ni dah tahun ke-7 kita dengan Sri Kandi Malaysia and then tahun kedua untuk kita Sri Kandi Malaysia. And Alhamdulillah, everything going well and semuanya berjalan dengan lancar. Masing-masing datang dengan well prepared, masing-masing memang all out lah. Memang tahun ni saingan yang paling orang kata sengit juga bagi kita untuk pilih sebenarnya. Alright, so maybe you can share with us. Kita tahu yang banyak strong contender kan pada tahun ini. So mungkin boleh share sedikit. Apakah kriteria yang anda cari untuk Little Sri Kandi Malaysia, juara Little Sri Kandi Malaysia dan juga Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri? Alright, so this year might be we cari yang of course content creator and then yang selalu kita sebut yang boleh working together with us and then yang boleh orang kata work secara rapat, bukan sekadar winner dengan organizer but like a family. Okay, and then kita nak cari orang yang betul-betul ada passionate pasal pageant sebab kita bukan buat Sri Kandi ni sekadar nasional saja sebab kita ada beberapa license international juga, jadi kita nak cari orang yang betul-betul passionate. Should I say financial ready also? Yes, sebab in the pageantry right now, you need to know how to market yourself through the financial. Yeah. Alright, so daripada segi muar, of course, hairdo, stylist, mana yang you rasa you nak perbaiki, right? Catwalk class apa semua tu kan semuanya menggunakan financial kita. So that's the thing yang utama lah. Yang selebihnya kita tengok usaha dia juga. Alright, so kata-kata akhir anda kepada mereka yang bakal bertanding ke pentas akhir Little Sri Kandi Malaysia dan juga Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri. What I hope is kita akan bekerjasama selama 3 bulan, which is grand final kita pada 25 hari bulan 7. Tunggu. Okay, saya harap korang seronok, korang bersaing secara sihat, and then I wish all the best to all the contestants, Little Sri Kandi and Sri Kandi Malaysia. You need to know that Sri Kandi Malaysia is not about the pageant only, but for the friendship, sisterhood, and everything yang you rasa you tak pernah ada feeling confident, and then enjoy all the activities. Alright, thank you so much Mrs. Wawa for the explanation towards Little Sri Kandi and also Sri Kandi Malaysia that what you're looking for. Alright, so best of luck to you with the Little Sri Kandi Malaysia 2006 and also Sri Kandi Malaysia 2006. See you again and bye-bye.